Emagumbini amanomhlaba siyabingelela sithi baphile abantu. Ngithanda ukuphendula ngendaba ye-money casting. Abantu bayabuza. Angeke ngikwazi ukuphendula umuntu munye ngamunye ku-WhatsApp. So ngokunjalo-ke ngithanda ukuthi abantu bazwisise. Banemibuzo ukuthi i-money casting ayinawo ubungozi yini? Cha, i-money casting ayinawo ubungozi bantu bakithi. Asilifuni igama lomuntu owashonayo, njalo asiyenzele emathuneni. I-money casting bantu bakithi siyenzela endaweni enezintaba. Yingakho-ke abantu ngiye ngithanda ukuthi bakhululeke, bangayisabi ukuthi mhlambe izothatha igazi lomuntu, noma ingabe ifuna umhlatshelo wembuzi, noma ingabe ifuna umhlatshelo wenkukhu. Awukho umhlatshelo ku-money casting. Thina sinendlela zethu esiyenza ngayo umsebenzi we-money casting bantu bakithi. Ngithanda ukuthi likuzwisise khona lokho, lingethuki. Wena okwakho okwenzayo ukhipha inkanyiso ka-2,500, thina siyahamba siye ezintabeni siyokwenza i-money casting. After that-ke suyasinikeza-ke u-10% ngoba kubona sesisebenzile, sesiwuqedile umsebenzi. Esikudingayo thina igama lakho nesibongo sakho nomnyaka wakho okuzalwa, nokunye ozothi masuthe wafika ku-WhatsApp wethu u-083 2066 954. Wasibuza sakutshela ukuthi yini esikufunayo, ngoba angeke sikwazi ukuthi yonke into siyikhiphe kule vidiyo bantu bakithi, ngoba sesisabela kukhona abantu abayimikhaza abatshontshe information bese bezenza bona ukuthi bayawazi lo msebenzi, besidla izimali zabantu. So yingakho bantu bakithi, okunye mangabe ufuna umsebenzi we-money casting sizokuchazela ku-WhatsApp. WhatsApp noma usifonele ku-083 2066 954. Money casting special sayenkanyiso ingu-2,500 and sithatha u-6 hours, kodwa ngendlela indaba yokuthi abantu nibanengi bantu bakithi, njalo asinawo thina abantu abasebenza sibanengi, ngisebenza ngingedwa bantu bakithi. Noma nginabantu engibathumayo ukubana balande izinkanyiso zenu, kodwa-ke umsebenzi mina ngiwenza ngingedwa ngokubana amandla anikezwe mina awunikezwanga labo bantu engibathumayo ukubana balande izinkanyiso zenu. Amandla angaphezu kwami, umsebenzi wenziwa yimi enginawo amandla okwenza umsebenzi. Nasekugezisweni bantu bakithi, masiyoligeza, mina angithumeli muntu ukuthi ahambe ayoligeza, yimi engithatha isikhathi sami ukubana ahambe kuyoligeza. Bantu bakithi abafuna ukugezwa baxhumana nami futhi nabo ku-083 2066 954. Silivulele imisebenzi bantu bakithi, lihambe liyomakhetha, lithole imisebenzi, izimpilo zenu zibe ngcono. Izinhlanga ze-gambling zikhona bantu bakithi, nakhona inkanyiso yezinhlanga ze-gambling ingu-2.5 bantu bakithi. Sesizikhandile iy'nhlanga ze-gambling sezikhona. Intebe yemali isikhona bantu bakithi. Imithi yentebe yemali yayisiphelile, intebe yemali nayo futhi ingu-2.5 inkanyiso yayo. Ngokubana thina esintwini sethu bantu bakithi sifundiswe ukuthi umuntu uma isetshenzwa ukhipha inkanyiso kuqala, akakhiphi inkomo yonke iphelele. Inkomo yonke uyiletha ngemva kwathi sesiziwe. Nginalo ithemba abantu bangizwisise kahle. I-money casting inkanyiso yayo, i-special sakhona sisasekhona bantu bakithi, and then sithatha u-6 hours, kodwa ngendaba yokuthi abantu limanengi, so sibhala igama phansi. Umuntu uma efake inkanyiso simbhala igama phansi ukwenzela ukuthi siyenze umsebenzi ngendlela. Masiqeda ngomunye singene komunye, masiqeda ngomunye singene komunye, njalo njalo, abantu baze bapheleliswe bantu bakithi. Engudlozi khulu lo okhulumayo. Ngiyalithanda nonke bantu bakithi, ngithi liphile konke amagumbi amanomhlaba. I-special sisesekhona bantu bakithi kuze kufike umhla ka-4 January. Ese-money casting sasisekhona, izinhlanga ze-gambling zikhona abantu bakithi, intebe yemali ikhona abantu bakithi kuze kufike mhla ka-4 January. Special singu-2.5 ngoba manje selisiyi-special, kodwa thina sithi yinkanyiso. Umuntu ukhipha inkanyiso, ahambe asizwe, aphile, athole into ayifunayo, bese sizobhadala-ke manje aqedelele imfanelo
zasesigodlweni. Ngiyathokoza ngithi phila konke amagumbi amane omhlaba.